Bismillahirrahmanirrahim. Arap tilin oңой үйрөнүү. Sunatullah Bekbolat деген алымдын китебинен окуйбуз. Бул болсо Muallim Sen деген китеп, экинчи Muallimден китеп. 100 жыл мурун жазган экен, ушул татар алымы Казанда басылып чыккан. Али күнгө чейин ушул китепти окуп үйрөнүшөт. Үйрөнүп келебиз. 15 сабактын тегерегинде окусак иншалла биз Куранга түссөк болот. Андыктан кеттик анда. Бисмиллахиррахманиррахим. Birinci niyet ondayız. Allah'ın razılığı için de. Elbette Arap dilini öğrenme maksat Allah'ın kitabını, Kur'an'ı okuyup öğrenüyor. Niyet kılabız Allah'ın razılığı için. Anda her bir tamgasını ondan soğuk yazılata. Şondan niyeti tura kılabız. Bir baylık bir maksat jet koyboy. Belki Allah'tan gana kitabını okuyu için Allah'ın razılığına jetiş için niyet kılabız inşallah. Anda kettik. Bismillah. Törayim cenara meyelimde olan Allah datı başlayıyoruz. Elif, ba, ta, tha, cim, ha, ho, del, zel, ro, za, sin, shin, sot, dot, to, v, ayn, qayn, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, vav, ha, lam alif, ya. Ta marbuta dep koyat bul. Kiçinekey ta. Uşul tamgalar bunun içine mına ta mına t'ninle jardamçısı. Özüncü tamga emes da. Mına lam alif dagı iki tamganın kurandısı. Mına lam alif. То есть мына lam менен мына алифтин курандысы мына lam alif болуп калган. Булар чыгарып жүргөндө 28 тамга калат бизге. Араб тилинде 28 тамга бар. Андан кийин бул тамгаларды кандай окуйбуз десек, бул тамгаларды окута турган 3 аракет бар. Анын биринчиси мына бул үстүндөгү сызык А деген фатха деп эсептелет. Ал эми экинчиси мына астындагы тамганын астына коюлчу сызык бул И деген. Ал эми тамганын үстүнө коюлган мына үтүрчө белги бул U деген белги. Ошондо бул А, бул И, бул U деп окулат. Тамгага коюлганда ошентип окутат тамганы. Мына мисалы үчүн мына Р тамгасына коюлса, үстүнө А коюлуптур. Ошондо мына Р тамгасын Ра деп окуйбуз. Бирок Р тамгасы жоон болгондуктан, жоон тамгалардын катарына киргендиктен Ро болуп окулуп калат. Ра болбосо Ро болуп окулуп калат да. Ро. Бул болсо Ри болот. Астындагы И окутат. Ри. Бул үтүрчө У окутат. Ру болот. Ошондо Ро, Ри, Ру болду. Андан кийин мына жерде карасак, Ронун үстүндө мындай төгөрөк белги турат. Бул ортосу бош. Сокун деген белги. Бул 4-чү белги. Бул белги тамганы өзүнүн алдыңда тамгага кошуп окутат. Өзү болсо ошол турган тамганы мына Рону аракетсиз кылат. То есть башкача айтканда эч кандай А белгиси жок, же И белгиси жок, же У белгиси жок. Аракетсиз кылат. Ошондо ар дейбиз да. Биринчи А турат, анан Рны кошуп алабыз, ар бойдон тормуз болуп калат. Мына ир болот. Ир. Мунусу ур болот. Андан кийин за тамга üstünde as var ekan, za, zi, zu. Бул жерде ага зыны кошобуз, аз, иге зыны кошобуз, из, уга зыны кошобуз, уз. Бул жерде з, а, зар, зар болот. Бул жерде зир болот, зур. Жерде азуру деп жазып коюптур. Азуру деп жазыш керек эле. Изуру деп жазып коюптур. Изру деп жазыш керек болчу. Узуру деп жазып коюптур. Узуру деп жазып. Бул китепте басылма бир аз ката басылып калган. Нерде аз дагы эле азуру деп жазып коюптур. Азуру болуш керек. Изуру деп коюптур. Изру болуш керек. Анан урзу. Бул туура жазылган урзу. Андан кийин мына мим тамгасы üstünde A koyulsa sözün başında şunu yazılat ekan. Ma деп окулат.
Mim tamgası sözün ortasına gelgende şunday yazılatken, anan aslında i koyulsa mi de okulat. Mim tamgası şöyle üstüne u koyulsa mu da okulat. Hem buğa gelsek em de okulat. Sen buna birinci belgisi. Anan mı'nı koş olağız da em olat. Ha giyinkisi olsa im olat. Giyinkisi muz, muz, mez, rum, ro, ro, ru, ru, meze, mi oluş gereğiyle mi dep жазып koyuptur. Kata жазылып қалған басмақанада. Mar, rom, zem, erzem, tu. T tamga sözün başında, sözün ortasında gelgen yazılısı. Sözün ayağında şimdi yazılatken. Met, mit, mut, temru, temira deydi. Özü temeru oluş gereğiyle. Basılmada kata yazılып қалған. Şu жерден кейінгі сабаққа өтеміз. Дәмеліш.